halika na sa bright light sumama. Isang paniniwala sa Diyos nagtitiwala. Enjoy life, friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Halika na sa bright light sumama. Isang paniniwala sa Diyos nagtitiwala. Enjoy life, friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Enjoy life, 91.9, friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Kaya friends tayo. 91.9, friends tayo. No karinta pamanatsu, ing amano ning Ginoo, yang kayanta betamo. Ibusni ta na lang yeni, ring kaya katamong Biblia, at niyabe-yabe tamong mamasa, makiramdam, at manigaral keniking programang Usapang Biblia. Hello, good afternoon po. It's a brand new month, first day of September na po at may gatpanapot po karing kay katamong talapakiramdam at makayan mo rin karing kay katamong Manalde king Facebook na po. Ini po yung programa ng radyo ng Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Anong nuka rin makapakiramdam tamo tungkol king amano na ning Ginoo. At syempre talakayan, pisabyan, ding mialiwang topic o tema king pamagaral tungkol king Biblia. Yapin po ini ing Usapang Biblia. Welcome po king katamong programa at yako po among Jess Layug at syempre kayabe ko po din kanakong co-host Brother Charles Quiason at Brother Boyet Celso Mamukod ne po. At abayan nyo kay po kilob ning meto nga oras sa pamakiramdam, talakayan at kwentuhan. Maya pagat panapon po karing kakaluguran tamong avid listeners at avid viewers king Facebook Live at pasibayo po abayan nyo kami po at itamo po miguna magaral king amano ning Ginoo anya po i-ready yun no pong pasibayo din kaya kayong Bible ban akayabe da kayo po kaniti pong episode. I-Charles po ini. Maya pa oras po kaya kayungan kaya kaming masugida taga-subaybay na ning Usapang Biblia. So ngeni at chuta naman po ngeni kayang mumu ng Aldo na ning Setyembre. September Bare months. po ne. Yes. Si Atchune Jose Marichan. Ginulos yun po. Oh, liya ko niya pangagapos. Nandun na po, may karamdam na ako migpatugtog kaya, Christmas songs. So talagang papalapit ng papalapit king Pasko. And it's a nice king pakiramdam na it's a nice feeling to hear dening kantang pangmasko nga rin yun po. And usually pasyeng magumpisa na pining berman sa yan daramdaman ta na king ere. Yes. Okay. At syempre po, pangabagya po, basan tayo po ing metong at chapter, ibat po king banal akasulatan, at syuta pamurin po king ebanghelyo na pong San Lucas. Asuka tamong pakiramdaman at king kadwang daken ning kaya katamong programa, pisabyan tayo po o isundo tayang pisabyan ining discussion, kani pong makatalagang chapter kaniting Aldo, pakiramdaman at basan tamo, kaugne pamurin king pamagaral king Biblia. And syempre kay bat tayo pong pekiramdaman ing meto nga chapter, ibat po king makatuto ka libro, ibat king banal na kasulatan. Well, naman tayo po iti at pigo naman king kaya kayo pong lugar, nung no ka rin kayo man po ngayon, po king bale, king opisina, o king dalan, o kabang at yuko po king sakyan at magbiyahin po kay bat, at inke pong kutang makabasi king may basang kapitulo, at agkatanda kayo pong makibat makyabe kareti. At malyari kayo pong mag-text kay kami, karing kay katamo pong text line numbers, Kempong Globe 0915-954-1303, kaya naman pong Smart
0942-351-8282 at kaya naman pong Sun Cellular 0942-357-4268. Pwede kayo rin pong mag-share, kayo pong greetings, comments o mensahe nung ating kayong buring ikutang o topic aburiyo pong pisabyan tamo at buriyong isuggest karing numerong arena binanggit na pong among. At makanyan mo naman po maka-live ke po king Facebook at akit ye po ing live video king page tamo inya paki-like, i-follow at i-share ye po ing Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. At karing manalbena po, pakishare ye po ing Facebook live stream. Akit sula naman po king kekatamong page din kekatamong nilabasang episodes. Pakibanggit yun na yarin po ing kekayong parokyang kabibilangan, ban kanita, adinan taya namang maya pa oras ing kekayong parokya. At magsilbiya rin pong i-follow in katamong Twitter account, in katamo pong username, yapin po ing at radio_ASF. O kaya naman po, paintunan niya mo po ing DWBL 91.9 Bright FM at in katamo pong Instagram account, in katamong username, yapin po ing at ASF Radios. Para naman po karing bisang pa-advertise king radyo tamo, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At karen naman pong bisang mag-donate para king radyo ning Archdiocese tamo, malyariyo pong ipadala karen pong donation platforms ang maka-flash po ni king screen at makalagay king description ning live video karen pong manalbe via online. Then naman pong makiramdam karing radyo, damdaman yo po karing radio plugs din kaya katamo pong donation platforms. Dakal pong salamat at ipamalita tayarin karing aliwa pang tawo ay atin tamong radyo at usapang Biblia ang makasawop king kakatamong biyekasal pantayanan ban kanita lalo lapang dakal ding kakatamong kakaluguran. Alright, thank you Brother Charles. At ganit po, isadyahin na po yung kayong sarili, ban pagramdaman tayo po ay mabasang chapter 12, iba't po king ebanghelyo ng San Lucas. At nung atin ko pong Biblia, king kayong pibale-bale ko, king pong siping ne po, pwede no pong kwanan at ibuklat, ban makataluki ko po karing katamong pamamasa. Pagkaramdaman tayo pong yan in chapter 12 from the Gospel of Luke. Lucas Kapitulo 12. Kabang misisiksikan lading libu-libong tao, ang gaking mipapandamusak na la. Bigsalita ya pa mong mumunay Jesus karing alagad na. Ngana, Pangilagan yu in lebadura daring pariseo, nga kuwari, in pamagbanal-banalan da. Alang bagay makatakap ay milantad, at alang lihim ay mibulalag. Nanuman ing sinabi yu king maralumdum, maramdam king masala, at nanuman ing sinitsit yu king silid, mikulait, manibat karing bubungan. Sasabyan ko kaya kayo, kakaluguran, eyo lapit tatakutan ding makapate king katawan, at kay ba't ala na lang arap at pang marawak. Sabyan ko kaya kayo nung nino'ing sukat yung pitakutan. Tumakot kayo king Diyos, kay ba't nang mekamate, at inya pangupayang mugse king impyerno. Sasabyan ko, tumakot kayo king Diyos. Elawari mi sa salimong mura ding 5 denas. Makanyan man, netong man karela, ene kakalingwan ning Diyos. Makabilang agyanging buwakyo, inyaya kayo tatakot, mahigit kayo laga kesa karing dakaladenas. Sasabyan ko kaya kayo, nino man ang sumabi, kingarapan daring tao, kingya kanakuya, makanyan mo naman ning daptana, para kaya ning anak ning tao, arapan ding anghel ning Diyos. O nenging nino man tanggi kanako, kingarapan daring tao, tanggihan niya naman ning anak ning tao, kingarapan daring anghel ning Diyos. Mipatawaran niya yung ninuman magsalita, laban king anak ning tao, o nengeya mipatawaran ng ninuman lapastangan, king banal na spiritu. At nung idalara kayo ban litisan karing sinagoga, o king arapan daring pamuntok at makikayo pa yan, yo'y kakabalisa nung makanano yung idepensa yung sarili yu, o nung naning kaya kayong sabyan. Uling ing banal na spiritu yung mituro kaya kayo, king oras ay ita, nung naning sukat yung sabyan.
Nga nakang Yesus ning meto nga taong kayabe daring malda. Mestro, yutos mo king kakong kapatad, king ibiyene ka na ako ing parti ko, king pibandyan alikwan ng tatang mi. Pekibat na. Abe, nino yung tinuldo ka na ako ban maging hukom o ban pipartyan ko kaya kayong mana? At sinabi na karing sabla, Mangilag kayo kin sablang uri na ning kasakiman. Uling ing biening tao alayo king pibandyana, nupaman ti karakal. kanita selita ng Yesus iting talimaga. Nga na, Ingasi ka na ning meto nga taong mabandi, mi kamasanti nga pupul. Nanong daptan ko, nga nang mengutang king sarili na. Ala na akong pilulanan, king ka na akong pupul. Oy ning daptan ko, nga na. Lasakang kula, din ka na akong kamalig, at mitalakad kong lalong mga ragul. Karing ko ilulan ning ka na akong pupul, at ing sablang aliwa akong pibandyan. At kaybat sabihan ko king ka na akong sarili, kaswerti mo. At yunangan kaya kayong sablang kailangan mo king makabang panahon. Nya magpainawa na kamo, mangan, minum at magsaya. O na nga na ning Diyos kaya. Mangmang, ngening bengi mateka. Kanino mi punta yung pibandyan na tinipon mo? Makanyan, nga ng Yesus, ing kararasan daring taong tinipon pibandyan para muking sarili da. O nengela mabandi, arapanan ning Diyos. kaybat na nita, nga ng Yesus karing alagad na. Iti yung sangkan no ninya sasabyan ko kaya kayo. Kaya kayo mababalisa tungkol king pamangan na kailangan nyo, ban miya kayo, o tungkol king imalan para king katawan nyo. May gitya ulaga ing biye kaya sa aking pamangan, at may gitya ulaga ing katawan kaya sa aking imalan. Pag umasdan nyo ladeng awak, ela tatanam, ni ela pupupul. Alalang bangan ni kamalig, makanyan man pa kananala ning Diyos. Di lalo na kayo. Magit kayo laga kesa karengayop. Nino kaya kayo makapakaba king biyena, agyame itong mumangaldo king kapamilya tanan ning pangabali sa naisip. Nung yuara pat tagyanging malating bage, antikaniti, bakit pa'y gulo kayo isip karingaliwang bage? Lawan yu lading sampagang tutubo king marangle. Ela magobra, ni ela gagawang imalan para king sarili da. Sasabyan ko kaya kayo, agyang mabandiyay Solomon, yami imalan na kasing santing na ning metong kareting sampaga. Ing Diyos ing mamiblas king dikut, ing dikut ay at yungeni, o ning bukas alana, at madulok king orno. Ikayo pa kaya ing napiblasan? Karitak yun naman nakasalpantayanan. Inyay kayo pa ilingas-ngas nung no kayo kumangpamangan at inuman. Huling deting bage, ila din kayayaliswas ng panintunan ning pagano ketiking yato. Balo na ning igpayo king kailangan nyo ladeting bage. May git king sabla. Pagsikapan yung pag-ariya na kayo ning Diyos. At di na kayo kareting bage kailangan nyo. Kayo tatakot malating kawan. Uling ikakatula na ning igpayo, ing biyena kaya kayo ing kayarian. Ipisaliyo yung pibandyan nyo, at ipamyeyo yung abli ka ring pakakalulo. Gawa kayong bulsa ay maluluma, at tumipon kayong pibandyan karin banwa, uling karin, ela mabawas. Alang mirara sa mapanako, at alang pulilyang makasira. Uling nung no karin ing kaya kayong pibandyan, karin niya ing pusuyo. Parati kayo sanang makasadya king nanumang malyari, makapiblas at makasindi sulu. Makyapos kayo karingipo sa manaya, king pamagbalik na ning karelang Panginoon, iba't king kasalan, ban king panyatang na potang tuktukya king pasbul, agad-agad deng buklatanan. Mapalad lading ipos sa dasnanang makagising at manaya king karelang Panginoon. Sasabyan ko kaya kayo, magsadyayang pamangan ning Panginoon, paluklukan na laking lamesa at silbyan nila. Mapalad lang nung dasna na lang magbante, agyang datang yaking kapitangan ning bengi o king ganingaldo. Tandanan niyo iti, nung balo na mo ning buntok na ning pamilya, nung nanuyang oras datang ing mapanako, magsadyaya at na paintulot milubya king pibale-balena. Ikayuman, sukat kayong magsadya, uling datang ing anak ning tao, king oras ay iasahan. Kitang ng Pedro, Gino,
Sasabihan niya iting talimhaga para kaya kami o para karing sabla. Pekibat ning Ginoo. Ninuwari ngipos sa tapat at matalino. Aliwawari itang panibalanan ning panginwana king pibale-balena ban munye pamangan karingaliwa pangipos king oras ning pamangailangan da. Mapalad ya itang ngipos sa ita nung dasnaning magobra ning panginwana king pamagbalik na. Wa, sasabihan ko kaya kayo, panibalane ning panginwana king sabla ng pibandyan. Nung ingipos sa ita, sabyan na king sarili na, agad datang ing kanakong panginwan. At pagumpisa na lang panasakitan, dingaliwang ipos alalaki at babay, at mga niya at minum at maglasing. Datang ing panginwana, nitangipos sa ita king aldo ay na panayan, at king oras ay na balo. At parusaning mabayat ning panginwana, at iyabene karing eta patayipos. Ingipos sa makibalo king kaburyanan ning panginwana, o nangene man migsadya ni tinupad man, may parusan niyang mabayat. O nangingipos sa iya makibalo king kaburyanan ning panginwana, at tarapat karing bage, sukat ng ikaparusa, may parusan niya man, mayan mo. Ingnin mang mirinan dakal, dakaling mayawad kaya, at ingnin mang may pagkatiwalan dakal, dakaling pakibatana. Di natangku bam patawang keng yato, sana milalablab ne. Atin pang meto nga binyag a kailangan kong tanggapan. At ako may pahindatun hanggang matupad iti. Po tagalang isipan niyo, king di natangkong magdalang kapayapan keti king yato. Sasabyan ko kaya kayo, kapayapan, nune pa misagsagan. Manibat ngeni, misasalansahan lading 5 katao king pibale-bale. Atlu laban karing adwa laban karing atlu. Milaban-laban lading tata at ding anak dang lalaki. Ding ima at ding anak dang babay, at ang timurin ding katwangan na babay, at ding manuyang nga babay. Nga na mo namang Jesus karing tao. Nangakakit yung makapaling lulam king albugan, agad yung sabyan king muran at makanyan pining mapalyari. At nung tutyo pingangin ning mauli, sasabyan nyo king datang ing lisangan at makanyan pining mapalyari. Hipokrita. Balo yung dinan kabaldugan ning tandanan ning banwa at yato. O ba tayo balong dinan kabaldugan ning kasalukuyan na panahon? Bakit tayo atulan dili yu ing matulid a kailangan daptan? Nung delub da ka king husgado, makipanareglo kang agad king mindalum keka, kabang atimpang panahon. Potay taglus na ing dalum, at tibyena ka king hukum, at tibyena ka ning hukum ka rin pulis, at isukol da ka ding pulis. Sasabyan ko kaya ka miluwal ka rin, kabang ka makabayad, hanggang king katatol yan na sentimo. King mapilan pong penandit, pigunaman tayo po itang kakatamong dimdam at chapter 12, iba't po king Ebanghelyo ng San Lucas. Okay, so tuloy-tuloy na po king kakatamong programang Usapang Biblia. Chuta na po king first part na po ning kakatamong programa. Once again, good afternoon, Brother Charles and Brother Boyet, no? And as you can see, halfway na king Ebanghelyo ng San Lucas, ne? At nung bilangan tala rin chapters king Gospel of Luke, there are 24 chapters, no? At chuta na king pang-12 kapitulo. Mekad, kapit na ni Balin, eh. At ining mumunang dakining chapter 12, Brother Boyet, meron niyang warning laban king pamagbanal-banalan. Ne? And Jesus is on his way to Jerusalem. Ne? At merakal ding taong tutuki kaya. At
in description kini nga na may papandamusak na la. I could imagine mong this great crowd following Jesus, libo-libo la pong tao dening misisiksikan. Tamo balo po tati ng mga injured ne Brother Charles, no? Karening taong areni uling siksikan la po tating possible stampede. Stampede. And Jesus uses that occasion manaral karela, ne? Warning them about the hypocrisy of the Pharisees, no? At migsalita Jesus nga na, pangilagan nyo la reng lebadura da reng pariseo. So winarni nga nala king pamagkunwarida. No? He warns them against the great danger of hypocrisy. So kini mong inamin na pong image kini nga Jesus is to describe itang hypocrisy dareng pariseo, yapin po itang asan tamong lebadura. Ita pong sasamot dapot ang gagawala pong tinapin. Yes, yes. At lebadura yung ginamit ng image, no? Uling mamili ka mo atan ditak lebadura po at ang gagawa lang tinapin nang malyari malsaya, di ba? So kunyari as ne karagul pero po tang pitpitan me ara ditak o malatinya pala So may ngari mong angin po tang makayalsaya, no? So nung baga magmanasya o mangalbag yan natural itang pamaging maragul na. So they are more particular with the surface level, no? Kilwal masanting lang akakit pero kilob alalang laman. Pero Jesus mong balo na po ing karelang asa sa likod, bistaman malinis lang akakit king kilwal. Nganapin po Jesus, alang bage makatakap ae milantad at alang lihim ae mabulala. Yeah. Brother Charles, that's true. Nung ini mong magpanggap ka mo, sorry, datang ing panahon, lunto ka rin tunay kule. Pwede itang magpanggap ka kareng kay mo, kapwa taon, pero eta pwedeng makapagpanggap king harap ng Diyos, uling kilala na katamo ng Diyos, alata mo nga sa likod kayo. Alright. Yeah. At dening tao mahilig magpanggap ni Brother Boyet at palaging ating sasalikot areni, kalupadaring aliwang pariseo, siguradong pikasaman dala dening alagad ng Jesus. Inya dening disipulos ng Jesus, sukat lang maging handa, no? Prepared. Bakit? Uling arapan daing may aliwang kaligaligan o persecution. And I can imagine na Jesus, kabang sasabihan ini, kareng alagad na, king eula pitatakutan nga na ding makapate, king katawan, no? Well, he probably speaks about his martyrdom, Nung oiting danasan ng Jesus, well, most of his disciples will also die martyrs, no? At alalang balong gawan ding persecutor, doon mo yung makamate. Pero tanda ng tamo na yung Diyos, ingating upaya, king mismong biat kamatayan ning meto nga talasal pantaya, Inya tami tatakutan, no? Yung pitatakutan tamo, yapin ning Diyos. Ing Diyos, ing sukat tamong pamintuan, no? At inyang upaya, ing Diyos, mugseking impyerno, hanapin. Basta't manalig tamo po mong at maging tapat tamo king Diyos, agyang nanong malyari, nakatamo po paboren at kalingwan. At yung mga lingwan ng Diyos ni Brother Charles, imagine, nung ding din as kakalingwan, mas lalo na kaya katamo, nakalingwan ng Diyos. Uling special tamo kaya, ikatamong taong kayang lialangan. Inya, tami minalob, uling, migit tamo ulaga kaya sa aking denas. At kilala na katamo, lalong kabilangan na ning buwak. He knows exactly the number of our hairs. Nung makanyan, balo, na naman nga ganagang importante kaya katamo. Kasi mong, din po kasing kay mong aliwa, ating temptation na lawen na kayang sarili na alang kwenta. Feeling that they are worthless. No one cares for them. Yeah. Pero, tutuna po nita mong, balang metong kaya mo, maulagaya king mata ng Diyos. Kasanting po king pakiramdam po tang ing Diyos, tamo man po sitwasyon, tamo po milalako ulaga kaya. Pakamala nakatamo. Anya, nino pa po wari ing ipasyag at panigan tamo, ing Diyos tutok ng paulaga kay katamo. Correct, no? At Brother Chas, sa tingnan namang tutukoyan kanin, tungkol king pamipasyag at
ing pamananggi kang Kristo, no? So nung papasyag tayo kani Kristo king arapan da ring tao, makanyan mo naman ing daptaning anak ning tao. So nung manatili tamong tapat kaya libutad ning dakala kasakitan, we will be given the reward before the throne of God, no? At dito namang meging tapat, Brother Boyet, those who denied Him, what will happen? They will be deprived of such reward. Among, nano po ing buri ng sevenitang eyam ipatawaran ing ninuman lapastangan king banal a espiritu. Yeah. Tanda ng tamo na yung pangunahing dapat na ning Banal Espiritu is to testify Jesus. Na? Abasa tayo niyan, King John chapter 15 verse 26. Ne? Sabi na, He will testify of me. Nga, na, ne? So nung itang pami patutungita ning Banal Espiritu is fully rejected, sabi tayong maragul akalapastanganan king Banal Espiritu. Anti mo namang sinabing malaramya at manyabing tutuing Banal Espiritu in respect to his testimony to Jesus. Ne? So, makanano tamo nga balo na talagang ginawa lang kalapastanganan king Banal Espiritu. Well, if one desires Jesus, buri ng sabyan, they are not guilty of this sin. Pero nung tingyan day Jesus, no, they denied Him, there's continued rejection, then they become guilty, no? At in kalapastanganan or blasphemy, this sin will not be forgiven. Uling metong yang tutong maragula kasalanan laban king Diyos, but it is an attitude of the heart, no? It is an attitude of the heart, alulto na alakang pakyalam king pamamatawad apagkalob ning Diyos, no? So when you care nothing for God's forgiveness, no? So emi patawaran uling buri ing kapatawaran king paralan ning Diyos, no? So nung makanyan ing paralan ban etaya lapastanganan ning Banal Espiritu, anong gawan? We need to receive Jesus Christ, no? Tanggapan tayo king biyata mo. Do not deny Him, no? Ibiyata mo ing buong tiwala tamo kang Jesus. So nung ing banal ay espiritu mong yaing magpatuto kang Jesus, at nung eta mo maniwala o tatangyan taya i Jesus king bieta mo, apatutwanan ning banal ay espiritu, antita niya naman pong lalapastanganan ing banal ay espiritu. Exactly, no? At atin niya namang sinabi Jesus kanina, Brother Charles, lalo na karing taong mamarap kaligaligan, no? Idala-dala banlitisan kareng sinagoga at king arapan ding pamuntok ang makiupaya, no? Mikakayo pa yan. So ela sukat mababalisa nung makanano dang idepensa ing karelang sarili. Dapat atin lang tiwala rin ng disipulos kang Jesus, no? A complete trust, no? In God in such moments of great testing harapin, eh? Uling in banal na espiritu yung magsalita para karela. Neng kay mga pamulalatan namo nang yang baluta mong esapat ingke katamong kagiwan ne Brother Charles. O nakaman makaing biyasang magsalita king harap daring tao, di ba? Pero po tang magobra yung Banal na Espiritu, mga pamulala na kamo, milalabas naman palang masalese, di ba? Ing Banal na Espiritu po ya ing mituro kay katamo king oras sa ita nung nano ing sukat tamong sabyan. Yako rin po mong king karanasan ko, agyang king pakiramdam ko, kumakanita ka prepared. Pero po tang manalangin ko at pasawop king banal ay espiritu, sisikan ko pulo. Just pray to the Holy Spirit and He will guide us. Midinan tamo pong confidence to speak. Pansamantala taya pa mo pong pututan Kenny in discussion at ibyetala po mong dening makapanayang kutang para karing katamong listeners and viewers. Ing mumunang kutang po, agpang kang Jesus, nano ing ginamit ng image, apangilagan tamo karing pariseyo. Agpang kang Jesus, nano ing ginamit ng image, apangilagan tamo karing pariseyo. Ing kadwa po, nino ing sinabi kaniti, di natangko ban patawan ke ing yatu, sana milablab ne. Nino ing sinabi kaniti, di natangko ban patawan ke ing yatu, sana milablab ne. Pwede yo pong i-text din kaya kayong pakibat, king kaya katamo pong text line numbers. Ding Globe po 0915-954-1303. Ding Smart 0918-351-8282. At ding Sun Cellular 0942-357-4200.
0917-681-4268. Kareta naman pong at suking online streaming, keta pong comment section, malyari pong ibili karining kayong pakibat o mensahe at pakishare yun niya rin po in Facebook live stream. I-type ya mo po in kayong pakibat, kayabe po in kayong lagyo at address o in kayong parokya ban ma-recognize ko po. At kung kakatamo pong pamagbalik, umpisan tayo po or isundo tayo po in kakatamong discussion din po in chapter 12 na po ng Ebanghelyo ng San Lucas. At pero bayo po ito, pakiramdaman tala pa mo po ding mapila na paganaka ating kantang Pariseo by Pariseo. Father Mimo Perez. Eko po mama ko, mibalik ka pa po ing usapang Biblia. May paoras kakalaguran, masaya ko pong makisanet ng King kapag masosyaning ikapitong anibersaryo ng DWBL 91.9 Bright FM, the radio station of the Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Maragul pong kapasalamatan ing burikong ipasyag, king kaya katamong radio station pauli ning sao dadake na king pamipasyag king matibetang kasalpantayanan. Maragula pong sao rin kaya katamong programs king radio, lalong-lalong na po kaya kaming makalawot. We are being kept updated and well-informed to the different activities of our Archdiocese. Maragul pong bagay ing makapakyabe kami ang diyang virtual mo po. Makabawas po homesickness. Lalong-lalo na po rin ni sa tamo king radio. Meto ko pong magpatuto na aliwala pong mamiyahomilya rin kaya katamong kaparyang Kapampangan. They are one of the best in the world when it comes to their preparations in giving very meaningful reflections. I admire and salute also the people who work behind our radio station. Thank you so much for bringing us close to home. Love, favors, and blessings for the 7th anniversary of DWBL 91.9 Bright FM, the radio station of the Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Hope to be there soon! Friends tayo, 91.9. Namamangha na iiyak ang mga nakikinig, kinikilig sa lamig ng iyong tinig. Isip nila'y binubusog, tenga nila'y binubugbog, ngunit puso nila'y wala pa ring pag-ibig. Kapag inakay ng bulag ang kapwa niya bulag, madadapa o di kaya ay sa kanal malalaglag. Kung sa puso mo ika'y walang pag-ibig na taglay, kapayapa ay di mo maibibigay. Magbalik ya po ing usapang Biblia, Kenny po king radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Dimdam tayo po ing dake na ning kantang Pariseo by Father Mimo Perez. At suta na po king kaduang dake ning kakatamong programa, nung nuka rin isundo tayo pong pisabyan ini pong makatalagang chapter for today. At pasibayo po nung bisa ko pong mangutang, mamyeng comments o greetings, malyari ko pong mag-text kay kami, karing Globe 0915-954-1303, karing Smart po 0918-351-8282, at karing Sun Cellular 0942-357-4268. At syempre po ding Manalbe online, kaya pong comment section, pwede kayo pong magbiling mensahe ka rin at pakishare nyo niya rin po in Facebook Live. At kaya na pong Brother Boyet, babyemi niya pong pasibayo kaya kayo, among Jess Layog.
Yeah, thank you very much, Brother Charles. And aga nakakumun. Chutan na balaking 77th episode ni Kekatamong 77. programa. At mag-celebrate siya naman ni Yes. Kekatamong Radyong 7th year. On September 7. September 7. So, Aha. lucky numbering 7. Yes. Yes, so tuloy-tuloy tamo po king Kekatamong discussion ne po. Tapa mo rin pong chapter 12 ng Ebanghelyo ng San Lucas. At baloy Brother Charles and Brother Boyet, ne, nung apansinan nyo, hanggang kareng sunod-sunod na Ebanghelyo tamong daramdaman this previous Sundays, no? Yung tema tungkol laking pibanjan, no? Ari-arian, worldly treasure, ne? So nung tutuusin, etano mandalan din po atang mateta mo, di ba? So sabi natin, Jesus in one of the gospel readings, sukat tamong lungob, king Makipo tapasbul, no? So ban milub tamo king kayarianing Diyos, we make ourselves small before God, no? So marakal tamo kasi bibitbitan at masyado tayo agin tamong mayabang ne para gulaning sarili tamo kareng makayatong bage inya etamo milulub king makipo tapasbul ding banwa. Ken po lulub mong ing importansya ning pamaging mababalob, the practice of humility, ala tamong sukat ipagmayabang. Punta tamo king attitude na rin tao pangaras ka rin material possessions ni Brother Charles, no? Dimdam tamo naman nandin itang tungkol ketang meto nga tao alinapit kang Jesus. At burineng mamilatan ni Jesus tungkol ketang issue na king kayang kapatid about timamanan, no? Burineng akwaniting tao ing kayang pibansyan alikwan ng tatangra. Ako talimong, ne? O yan mo rin po ing maralas tamong akakit, random, maging problema kareng ni kakapatad. Potang tibandyan na ing Pisasabyan. Yang maging sangkan nung bakit masisira ing masantingdang relasyon. At kening kwento na, it appears that this man is asking Jesus to take sides with him, no? At tutuing sinabi ng Brother Boyet, no? Pota talagang pibansya na yung pisasabyan, dakal na masasakripisyo at masisirang relasyon, di ba? So nun talagang aintindihan damo ing tuturo ng Jesus, no? The real meaning of life, no? And being rich toward God, no? Na maging pisasabyan ing tungkol king pibansyan, di ba? And a big deal ing tungkol kareng pibansyan. So the question of possessions would settle itself. Mas masanting po siguro mong ing mag-focus tapa king nung nano ing adake tamo kesa king mag-focus tamo king nung nano ing akwa o tanggapan tamo. Lawan yun, yung mensahe ng Jesus. Yung mensahe ng Jesus mo rin, niya pinitang mangilag. Mangilag ka rin sa blang uring kasakiman. Meka, dining taong linapit kang Jesus, di ba? He's driven by such covetousness or tangaw siyang tamong kasakiman. Tandaan ng tamo na maraguling tendency patseng merakal na kapiban dyan, mas masagulitang maging mayabang ka, maging arroganti ka, mapagmaragol, pwede kang maging mabisyo, and these are enemies to our salvation, di ba? Sabi napin, ingbiyaning metong tao, alayo king piban dyan. Numaniti karakal. Kaya ni kinwentong Jesus Karela, ing metong talimhaga, which is the parable of the rich fool, which is part of this chapter. Yes. So bali, apin po ita pong kawakyan naman na dakalya pupol, sobra-sobra, na pumigka siya king kayang bali kamalig na mo. Lesa kanya pa po yun at pepa talaga dyan pang mas maragul. Ruan And he was so successful, Brother Boyet, no? That he had, trouble managing his resources, no? Nabalo nung nukay nabili. Kutang napaking sarili na, nanong daptan ko. Di ba? Inya mga latita mo, mangarap tamo nga, di ba? Mangarap tamong maging makwalta. At inisip tamo kanita, nung makwalta na ka, na nga ningagan na gana, di ba? Ala na kang pigaganakan. And we are free from anxiety. Pero kini ining makwalta, he seems to be full of anxiety, no? May kaisip naman, may kaisip yung para na aisip na king patalakad yung maragul, pilula na nakareng pupul na at magpakasasa niya mo. That means minom, mangan, magsaya, to enjoy life to the fullest. Na pero nga na ning Diyos, bigla na namong binitawan nga pong ginukaya, mangmang yan ning bengi, mateka. Just imagine po mong, in just one night, ega-naga ng accomplishments at plano na, kabud na mawala. All this were instantly nothing. Yata controlling dieta mo ne? Inimang taong iniking kwento, he could not control the day of his death, no? Mangmangying taong ini,
uling mabandi o makwal tayo, no? Mangmang ya uling, napeki bahala kitang pamagsadya para king bialanganga, no? He lived without any awareness of any preparation for eternity, no? So, neng kay makanyan mo naman yung panlalawit tamo, brother boy, at diba? Potang manakit ka makwalta at nakalapiban dyan, mahinggit ta pa karela, mahapailang nga tamo, ne? Katamong sasabi, pero etamo balo, mas maswerti ta pa karela, uling ang giyang simpleng biye at magkakasakit, pero masaya, diba? At nung tutukusin, yung bagay kaya tiking yato, naman kaya katamo yan. Iba't ganyan, kingapong gino, kalam, biyaya. Pero, ining mabanding taong ini, well, he claims it all to himself, no? Kanako. Yapindab naman tayo, kanakong kamalig, kanakong pupul, kanakong pibansyan nga na, You see, everything is about him and nothing was about God. Pero mong, kay, patunayan na rin po na kay po, in the end, that nothing was really his. Uling matiyarin at alaning karapat. So, yung problema niting tao, alaking kayamanan kay ni King Yato, ne? Yung problema kaya, he was not rich toward God, no? May ginya sana makwalta king harap ng Diyos nung, halimbawa, may biyasa yung dinake, king grasyang tinggap na, ne? Minyaw piya ka rin pakakalulo, at naserelina nitang pakinabang na. At nung megtiwala yarin po sana mong king apong Gino at alimo king pibanjan o pupul na. Inya nung lawenyo, nung etabalong i-manage in kay katamong pibanjan, maging niyang sumbagal in pibanjan, king biye kabanalan, di ba? Inya in a way, makatakot mo rin po tang mipapalalo ka kakwalta, di ba? Po mga ritamo naman kaniting taong ini at bituringan tamo namang mangmang. Actually mo, kasi nung aanapin kanya na, makawalta kapin po sana, pero ala na ka man, kapatanagan lubmong, ne? Pero, makakahi ka pa. Mapakakahi ka pa. Ligalig ka pa, mabagabag ka pa. At balo ng Jesus, yung dakal tamong kakabagabag. We tend to worry so much, no? Pero, yung paganakan na katamo, do not worry about your life nga na. Kayo mababalisa, no? Yung kasakiman, ampo yung kabalisan, may kamag-anak la rin, no? May pinsan la rin. Patseng sakim ka, ala kang kakontentuan, atin mo nga tinapanintunan. You can never get enough nga natin, no? Bisa kang bisa. Inya balisa ka brother boy. At masanting yung pag-anaka ng Jesus kay katamo ini. Do not worry. Potang mag-worry ka, it creates so much stresses, di ba? Agpangpuking karanasan tamo ni mong too much stress, magbunga yarin pong masanting king kalusugan tamo, it will deteriorate our immune system. Inya sabi na ping Jesus, tamo sukat mababalisan. Laway nyo rin ngayon, palimbawa, latatan na, lapupupul, pero pakananoning nga pong Gino. O mas lalo na ikatamo, uling mas migit tamo kingayop. God provides for the birds. He takes care of them, no? Mas lalo na kaya katamo. But take note, dening ayop, mag-worry, but they still do work. Ding ayop, kabudbubo ka mo asbuk at pakananoning Diyos. Makanyan mo naman, kaya katamo, emungan paasa king nga pong Gino, do your part as well, di ba? So, worry, tandaan nyo, accomplishes nothing, no? And we can add nothing to our lives by worrying. And we can actually harm ourselves kapamilatan na ni masyadong mag-worry. Dakalang may kakasakit, paulining worry. We can see that in our experiences, no? Lawin nyo rin bulaklak nga naking marangle, tutubula, mamukadkadla, no worries. Inya, kayo pailingas-ngas nga naping Jesus, nung kayo kumwang pamangan at inuman. In Diyos, balo na yung kailangan tamo, bayo tapasabyan kayo, di ba? So, siguradong di na nakatamo ka ring bagay kailangan tamo, Brother Boyet? Yes. Seek first, nga namin. Seek first the kingdom of God. Kinaganaganang gagawan tamo. Iuna tayo, prioritize tayo, nga pong Gino. This is the fundamental choice that everyone should make. God first, arapin mo. God first. Kayo tatakot niya nga ng Jesus, no? Ikakatula ng ipa na mibye kaya katamo yung kayarian. You see? Ipisali, ing pibanjan nyo at ipamye ka rin pakakalulo. You know, this is a test of discipleship, no? It points to giving, no? Salungat kitang pamaging sakim. At patseng likwan mo ini,
that is a sign of conversion, no? That means maging loyal, maging tapat tamo, king kasuywan tamo, king apong Ginoo, kan Jesus ne, i-Jesus na ing maging pibanjan tamo. Yan ang turing tamong tunay kayamanan. Uling, nung ka rin kaya kayong pibanjan, karin yung puso yu. Hanapin mo na, where your heart is, there your treasure is. Ay nga nung Jesus po yung kaya katamong pagdulapan, tunay tamong tutukyan at susuywan. Iya ing tunay tamong kayamanan. Yeah, makalanan naman yung maging attitude tamo king panyatang ning Ginoon, eh. Nung itamong talatukin ng Kristo, tamong sakim o balisa, yung kaya katamong focus sigurado nga tsuking panyatang ning Ginoo, di ba? So kani may invest, no, ing bieta mo. Palagi tamong dapat makasadya, makapiblas, makasindi sulo, always vigilant, no? Eta sa sayang naning opportunity to prepare ourselves para king panyatang ning Ginoo. Mapalad na rin makagising, makabante, dahil makasadya. The way to be ready for Jesus' return is to live in constant readiness. Sukat tamong maging tapat. Ing tapat pong alagad mong yapin po itang panibalaning panginwan king pibale-bale na ban munye pamangan karing aliwa pang ipus king oras ning pamangailangan da. Keniya lulub itang stewardship. Nung ing meto nga ipus magpabayaya, uli mong balo ng datang agading kayang panginwan, pagumpisa na nalang panasakitan ding aliwang ipus, gawan ng buri ng gawan. Sorry na lang, mi parusan niyang mabayat at miyabeya karing etapat a ipus. I think in one gospel or Sunday gospel, no, dimdam tayarin niya sinabi ng Jesus, dintang kuban patawan keing yatu, sana milalabnab ne. At itang aping amanwa na ken, yapin itang apining banal espiritu, no? It is the passion, no? The fire to spread the good news, that the spirit of truth. Sana po ing aping ita yang palaging mag-inspire kay katamo, banla gablab ing tune kasuywan. Maging masigasig tamo po sana ban ing katutuan a panaral ng Kristo yang palaging mangibabo at mamayani. Dakal pun salamat mong uling pasibayo at kayo lagi ban mantabe kareng balang episode tamo. At mag-post pa mo po at palabasan ding mapilan apaganaka at ingkantang kapayapaan bay bukas palad. Ibalik pa po yung usapang Biblia. King radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, Makiabeya, kim pamidaon panalangin, para kim pamigaganaka, king galdonan ng kamatayan ng kakatang kapatad, Reverend Monsignor Vicente de Leon, at Reverend Father Andres Serrano. Kaniting mumuna ng aldo ng bulanan ng Setyembre. Inipuing kayong talasuyo, Florentino Galang Lavarias, Arsobispo na po ng Archdiocese ng San Fernando. Ipinagkaloob ng Diyos sa atin, marilag at masaganang bahayan. May halik ng amihan, may haplos ng habagat, may dalang alay ang lupa at dagat, at mapaglaro ang araw at ulan. Ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang magiliw niyang pag-ibig at habag. Nilikha ang magulang, kababay at kaibigan, bukod tangi ang abang kapatiran. Sa lahat ng sandali may karamay. Kapayapaan ating dasal para sa bayan nating mahal. Yaman din lamang at
Usapang Biblia kay ni po King Radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At ngayon ni po basan tala din kaya kayong pakibat, karetang kutang tamo. Makanyan mo rin ding aliwayo pa pong messages. From Coronada Yumitra, magrasyanggat panapon po Good among afternoon Jess, po. Brother Boyet, mimingat ko po. From Agnes Evangelista Sarmiento. Ma'am Agnes. Maya pa oras among Jess Layug. Brother Boyet Celso Mamukod, we learn a lot by listening and watching Usapang Biblia, our Thursday afternoon habit. Blessed Burmans po kayo. Yes. From Lourdes Patdu, good afternoon Father Jess, Brother Boyet. Ding. Ingat kayungan po. From Lota Garcia, hello Father Jess, Brother Boyet. It's another fruitful afternoon. Happy Thank you. Burmans. May the Lord bless and protect us all. From Elisa Morales, Maya pagat panapon Eli. po, kumusta kayo po among Jess, Brother Boyet? Mimingat kayungan po lagi at manatiling malusog pa mikatawan. Salamat Kayo rin God po. bless po. From Mila Beroy, a blessed first day of the month among Jess, Brother Boyet. Take care and Mila. be safe. God bless us all. From Lina Flor Rivera. Hello po. Good afternoon po among Jess, Brother Boyet. Ingat po and God bless. From Julita Laksamana. Ay, Chinglit. Blessed afternoon po among Jess, Cardinal Boyet. Yes. Greetings po kang Greetings po kang Ate Tito Rick. Lita. And Nigel. Kuya Nigel and kan Mitch. Cardinal pa. At from Lota Garcia, Levadura at Dios. From Mila Beroy, Levadura at Dios. From Lina Flor Rivera, Levadura at Dios. From Coronada Yumitra, Levadura at Dios. Happy viewing po kang Rene Malyari. From Cecilia Julian, ingginuyang sinabi na dinatangkuban patawan ke inyatu. Cecilia Julian, ning Good Shepherd Parish, Bulaon, City of San Fernando. From Lourdes Patdu, Levadura at God. From Cecilia Julian, komusta na po among Jess, Brother Boyet. From Pete Jimenez, Levadura at Inginu. And from Lota Garcia, happy anniversary po Bright FM on its 7th year. God bless and more power. More power. From Luisa Flores, komusta po among Jess? Hello po. And Brother Boyet, Sister Luisa po ini. And Flores, Balitil. greetings po kang May. Ayan. Hey, May, Blessed, Jollibee. blessed Burmans daw po. Merry And Christmas sana. and happy viewing po kang Presi Sagun, Hello. kang Alma Toledo, Hello, Alma. Flora Layug, Oo. Eloy Satapa. Kay Kyla rin, St. Yeah. Catherine of Alexandria Yeah. Parish. Makalike tamo po king parokya ng among St. Catherine of Yeah, Alexandria Parish. Hello kay Porac Kayungan Church. Ken. And kang Florin Angeles. At if Flora like may kibat ya po Sing Flor. Jesus yung Flora. second answer gana. Ibat po king Mankatsan. Oh, may kapamasyal niya na naman ni Flor. King Porac ne po. At makanyan mo rin karing aliwa pa po nga makataluki ngayon ni po nga kaorasan. St. Joseph Chapel, Babosakan. Vienna Tulyao, Makaspak. Vicariate of VDLR Catechist, ASF Pampanga. Biblical Apostolate Pampanga, ASF. And makanyan mo rin po deni pong kakatamong Chilayog. ichilayog at dem pong aliwa pang Facebook groups mig-share ne po. Of course deni pong kakatamong kapatid king Mother of Good Counsel Seminary at ing Roquenians Youth Ministry. Yes. Ayan, at kang Maria Teresa Jesusa Tara. Ayan. Kot nan tayo po yamong nung stula po ring pakibat, kareni pong kakatamong questions. Okay, so thank you very much po. Ring nga ng may kibat. Karat ng kakatamong aduang kutang niya po. At hello po kang STN at taga Cebu mo naman. Kang mga Esther Pagku, Alfonso, ang po yung Condeo. Magulapit din birthday ng Ching Esther, ne? December 3, if I'm not mistaken, no? At Ching Marisa, Gosum, ang Popay Manglo, Carion. Yan. Avid fans tala naman din. Palagi lang makiramdam king kiratamong programa. So going back, rin pong questions. Number 1 question. Agpangkang Jesus, naning ginamit ng image. Pangilagan tam ka rin pare sa iyo, Brother Boyet? Levadura. Okay. So nino yung sinabi kaniti, dinatangkuban, patawan king yatu, sana milalablab ne.
Jesus po, ing Ginoo. Jesus, okay. Very good. Congratulations po, Maya Poras, kaning sablang mekibat usto karing kay katamong question ne po. Okay, so it's almost time. Uli nga tintamwatang live Novena coverage, ne po. novena, karin Sunod king niya San po. Agustin Lubao. Uling malapit na po ing koronasyon na ning Birhen de los Remedios na itang reenactment of the canonical coronation. Okay, so ala na kayong Tagal ko lang po mong Angelina S. Garcia, Miriam Gomez, Puresa Bumanglag Orias, Fines Navarro Canceran, Jong Quaresma Lasam Natividad, Alvin Etok Amores, Sally Francisco, Nelia Ponce Quiming, Maylene Kang Ash, Marie Grace Lumba, Escolastica Gyao, and Evelyn Manabat, Jeffrey Hipolito, Jessica Mabanag Pasadilla, Grace Marilu Dumagin, Vicel Opehan, Angel Salita, Rachel Triles, Jack Legion, Elena Samya, Joseph Baun Malungkut, and Gloria Santos Lugtu, Noriel Magbuhos, Lita Suba, Gerald Slim Kobkoban, Marilu Lambino, at Ili Francesca Calma. Yes. At ngayon mo naman pala, Brother Chas, is the second death anniversary Yes. ng Father Herwin. Father Herwin Bulaon ni Bulaon. Kabiles. Opo mo. At tatandaan ko, during that time of talagang kasasagsagan na pa ng pandemic COVID, kanitan. opo. Okay, so pakipanalangin tayo po. May he rest in peace na po. At pupusan tayo po yung kakatamang programa kapamilatan na po ning neto nga panalangin. Kiligyan pa ang puning anak, ang puning Espiritu Santo. Amen. O Diyos mi malugod, pasibayo, peparamdam nyo kaya kami, in kaya kayong presensya, kapamilatanin kaya kayong banal ayamano, lubos kayong pasalamat, king alang sawa yung pamanantabe, at pamamiyasikanan at inspirasyon, bahan manatili kaming matatag, king kaya kaming biye, lalong-lalo na po, king kaya kaming biye kasalpantayanan, ikaginoing sibol ning sabalang kalam, ikayuing magdalang kapanayan at kapayapan. Palagi po sana bubuklat din kaya kaming puso, ban mabiyasang makiramdam at palaging makasadyang tanggap king kaya kayong amano. Pakabsyan nyo kami po king kaya kayong banal na salita at gawan nyo kayong instrumento, ban at apalaganap king kaya kayong lugod at mayap abalita. Mayakit sanang tutuking kaya kaming pangataw at pamidapat-dapat ing bunga ni ting kaya kaming tapat apamakiramdam keka iti adwan mi king kapamilatanang Kristong ginumi. Amen. King lagyoning ipa ang poning anak ang poning Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay, last words. Happy birthday po bukas mo kang Father Gian Sagum. Oy, happy birthday, tomorrow. Father Gian. Happy Yes. birthday, Among Gian. September 2. At pasibayo po talukin na po kanyan ing broadcast na po ning novena. It's the third Pampilane? day. Third day. Pangatlong aldo Oh. na po ning 66 Canonical Coronation Anniversary ning Virgen de los Remedios. At ing magmisa po ta Reverend Father Irvin Justin C. Pineda. At atin tapa mo rin pong replay na iting episode at 7:30 in the evening kay bat na po nitang nobena ne po. At dakal salamat aking pamakyabe po kaniting episode sundo taya pong babalita karing aliwa pang tawo ining programa tamo. Charles Puini and have a blessed Burmans. Brother Boyet. Kay po, marakal na salamat king alang sawang pamanantay po. Kaya kami so, mimingat tamangan po. Alright, so milabas na naman po yung meto nga oras at makabaldugan na kwentuhan. Dakal pong salamat king kaya kayong pamanantabi kaya kami at may kitikita mo pong pasibayo kayang tutuki pong episode ne po. Ini po among Jess Layog, king lagyo na po ng Archdiocesan Commission on Biblical Apostolate. Mamon na po at pasalamat kaya kayong ne po. Angga po king tutuki, ini po ing programang Usapang Biblia. God bless you all.